malo no sa te e fa tar fa fo ile uli o le tu la le uli le tunu man fa fo mai I te fa mo le te Samoa ile nei fo tu la tele tumo e le fa ma ni le minister le ale tu pumani sa wanga I tolo o pinga fa fika mo tu planga soli to la fo no o tu la lata ni we ile ve mo se u mo tu ki ne ia fa ma yo le ate pala ta longa fa tu no o la tu tu ni mo le pide o lo ka pide to fitu lo ni pe ka pala ni sila ko fa ka le fa ka sang pa fo ba ya fa lo te lina o le tala sanga mo te fa tulanga me le matanga lo ngar soi fu malo lo ina sa li ki tua wa tili fa sulu ina se mala malamba ile fa solonga mun muli nei o le tipino ngar wenga o fa ilo ai o ngar wenga le lata fa tu mu monga le tipina e pe fa tonu wa e to lua o lua to sanga e o mai la te nei ele ngar we ai mala au fa ngar wenga lango o isi wo fo ya isi mo ngar wenga o le po fo anga fa mauni ai fo le tau fi o le to fa tu muino wa no se longa o toi tūlanga le mai tu te tupe mau ana matanga luenga. O le ava noa tari foi tau i aira o whai ngā luenga I lea toi wha tūlanga no le matanga luenga o te tala se i au ria la so fito le masina fōu au kuso. A o le tama tai ofisa siro le matanga luenga fe pulea I māti apa. Leo le amau tū pēra na ngā luenga o taula e ta ofi mau tū lea toi wha tūlanga na I leo ngā tonu au kuso. O se tasi tūla lata ili tūlanga o iaile wha tūlanga na sa ia longo le leitoni sila. O le teiu fata otomoni tu e fatinonga o faisi vave tele. Malato ta wai sa yel mana to nga se sengo feutana inga o le fea. Ma fai unga o mai ala bona faia. E pe ona manatu ai lau fainga luenga ele eiso lato ta ua toile a mana yeina. Ma mauia tuai ma manatu lelei I teimi fainga ta. Ta wai foi o le fuafuanga sa aliki tua sa tu se fe pulea I machi apa. O se fuafuanga mo na o ngā luenga pito ma o lunga. O le songa fua sa tu I ai le minister so I fo malolo ina Shane Retty. Ia le matanga luenga so I fo malolo ina New Zealand. I le anga ia tu le I tulanga mawa e o tala fueu no masola tu lo ina pe tai. O le tala sanga sa li ki tu ele tiki le se tulanga o iai e winga I le toi fa tulanga no se lenia le matanga luenga. O lo tawai o le lato tala fara tawo le tupe se I o le fai ungo le roa fe mare lo fotolu. Sa fai loa ia tupe fa alu o toi tulanga le mai. E leo wha maoni aina le tamata minister o tamaiti Karen Chua o le are e te lama tianga I sta wanga e whai e tupuranga televo e o inatu le tolo o pinga whati Peter Port Camps o le tolo o pinga mua le malo e piona whivesti a iai amteina le stonga tua I le to se fulu tupuranga le maa tua I le vaa o le surima marsufi te sanga o le a avea ma vaenga o le porkalam whate tai o tupulanga e wha ua wana so le tula fono le a tau fia le no whanga e tau fia e tupulanga le matanga lunga mo tamaiti I Palmerston North, mo le tono masina. Ai le to e au inatu I wha ala tonga tangata lau tele e va iai mo lato a inga o le a fia hai. E whato ana I asa talu na wha amatu ole li poti o se ngare komisa le Royal Commission of Inquiry ta whaia I sa wanga tau singa le maloma e kale sia. Le a fia I ma wha amatalanga sa wanga sa whaia I tono o pinga wha fita. I le mai tu sanga le a whaipsa lau I waspulu. O le solulu sa lo fia toa I lato sa wha o le tia mai nei sa wanga I le no fuanga o te ngata wha longolongo le pāre mene Wellington e wha longolonga I whi pula fo la sia si tūlanga ma tau tia tu sa mare li poti ai o te alalanga le o tele sa ave I le kamata I whi pula le Greens Chloe Shawbrick ina ua ia tā ua ia inga whātino o nei tōro pinga whātita sa manino mai ia I le tali te ngata sa wha o la tia e le favor ia I la tau lea ia inga whātino le malom sa wharia fo e le pātia le leiba, o le a whinau nei a inga whātino le whainga malo so whātasi, e pe ona iei tolo o pinga whātipita mo tū planga, e whaia I masuyo I la tau sa whaola tia. Wharia le sui tai ka mea se ploni, e mana na o tangata e whaola tia, o nei tu aingo tolo o pinga, o ni whainga, I aso ua mawai. O tūla lata le moto ni ue ave masiura I moto le Pasifika, tinea ato o toa le wha mai o le ate pala hepatitis B. O le tūlanga e whapite iei le proklame so whatasi rwara mtanga ruenga o le soi fua marolo I nani ue. Ma le whala hapa mtonga tuma otima le malo le Global Health in New Zealand. O le proklame sa amate ina le vai tei mo te puringa o le COVID-19 mariva. I le sili mariva sfut paseno le tusa mare aferi mo se la o le whaitau a whai o le motu. Sa whai I esi aki o le whamai o le hepatitis B, ma le hepatitis C. E le ai ma se isi sta maua wa fia ri tu aingo le ate palasi. Ai o te ngata tai tō tasi a fia le ate pala B, ta whaia I so ta inga, mō tonga fitinga, ma waila au whako mai.
Au sa unia tu la mo le aso fa manato le ate pala ni rorangi po le world hepatitis ile asa sa. Mo fa tali tali ni we se fa mauni nga mari pala po tonga so fo maro loina le rorangi. Ina ia mo fa yo na lato failo ngaina. Sela sanga ma tele ola lato osia. Riso suisa fa vaina le Global Health New Zealand Hazel Hill. La ia fa ali ai. Ile manuia o ia ni we. Wo fo ina ele tau tuala o pingalo nga so sani. Moto le Pasifika e fa o ngale fa tinonga e tine ai le fa mayake. O so fa inga fa tu vevesi no tolu tu ma tu i tu ma ele tu ma tu o pa pore kini sari potia le fasio tia tanga ka tolu smaleono e a feita mai se por maleono ai o iso tanga te sa fa malo si ono social este ina o sluino la to fale e per una fali ai malo o pa tassi. E se fa mtalanga te se sia za fa mtuina lo tu sio ai tau o tanga tala malo o fatasti volka turk. Ai tau wailo na mtua inga tekte i ne fa tu vevesi pa po New Guinea. E foringa mai e mafua i fetena inga ia e ona inai ma fa o nga ele ma vai tafe. Ma ia ta wai e fa ono silia mari limas furu tanga te o fanola. Au tau mwhai pule nga silia tanga tolo msia. Pari ele tai leo fai tu malo ili tu si fore tu nu James Bogan. O se mea matua e matau tia i no tau nu ili no franga. Ma vai ai tamaiti, te malo loa, ma te mai tai makina o fasio tia e se kulupo te malo loa e tor spulu. Por ise tu sa marili poti, sala e se ino la tu ulu. Fali e Bogan i le vai ngo tala le ABC. O fale o ainga i ni nu o snuina matangato nu o toe. O ave solo e ofisa leo e va iai. O ma o lo fefe fai loa i lato sa fatinoa nei fa'ala lave. E o mai lava le temina i ele sei ni ele presidente o Forani Emmanuel Macron. Ele trosi mai le fono tai le Pacifica le Pacific Islands Forum po le PIF. E tala sanga ina e fatananga mo se misiona o sui mauru lungar fono e awinatu New Caledonia. E bena fari ai tama tai pasta Forani le Pacifica. Ta longo e Veronique Roger Racken ile le tuni sila Pacifica. Onore ta longo no impeka wa amte ile vaso nei. E fa ono fainga tai ona la ngatu langa tau puipuinga le temine. Wa io ina le fono tai le Pacifica e se missiona e New Caledonia. A fari ai le fono le pari mi fo le Cookie Mark Brown e ia le fono le matafa io le va ia sui ona ai ngai taimia mo mi ai to sani. Ma ia ta wa ia mana le pif e lango ina le tau fai tia mai o fevestia e no lo fa wa New Caledonia te walatu ini teledona. E visoso ne i tu umai fo ia vevesi i se file mu ma se va ve iai. I le fa mtalau si sia sa fari ai lo fisor fono wa mana ia tai se lango i tu langi ia New Caledonia e manao mi ai se marienga mai le fai ngā malo Forani e ulu fale ai le moto. I tālonga wanga ia tunera o le kapite to fitu ali a piti mo le pui o lana pini auro tālonga o le peka le mai ai o le fato i le loino Ireland i le la quarter final. Se fono mare iwa sumare lima le tai au nei. E sa sili lava ai o Ireland i le tēno le teigo le tālonga pa tomu fai ai mo le sikoa e mawai e manu malo ai. Ai ua mai le teimu fatu ngaina asale i maruia. O fiti sa manu malo le pini auro le olimpeka i Rio de Janeiro ma Tokyo Japani. Ora ta'alo ni ma Australia le stalo ngai lo ai au Australia so nga champini Australia sa manu malo ya America i le la quarter finals sumal valu le sip. O New Zealand woli ngai le langi ina o fai ina ya Africa so le la quarter finals sumal partitu e u lava o ki wins a mauru sa manatu manu malo. Ora no winga la te fatali le spatu sang. Africa so le ta'alo mo Forani lo tali malo le stalo ngai lo ai au tau senior pinauro. Ino fatto i lalo le to vini le Pumas Argentina lu fruono su fa. Ai talonga le mansamo fetu mo anti sa mano malo ya kimi fa su lu fetu il to fa ino tu naiva o le fa su longo au. Wa io e na so katama ja le football fans ni usila fa inga fast pa si o mi ai la to au sa ya la to sa nuninga. Ino wa mai ana fatto i lalo e kanata le la to talong mo le tai nei l'Olimpia kai frani. O le whaia ina lua le tasi o whawhainga tai stong whainga New Zealand. E au si ai le whasolonga le ta'amarasanga le pa'umanofo i ta'alonga ma Colombia, ma Farania lo te malo. Wa amatanesi ngā se senga le tino e pūlera soka le rolangi pastanga ia karata. Ina ua maua la to pua ina tole ninga New Zealand mai se vale le pepela i titi po le drone. A sauni atu mo le ta'alonga le tai awana le la. Ina usilingi e le whaia o ngā whaurulu le football ferns Michael Main.
Pe ole ve vesi sai ai te apia ngai ta alo na au a ta alo makanata. Mai wila va sai ta mama o ye ve vesi fainga fast pai ele o pongai o fai ino ni stila. Ai sai ya palia. On ei fainga fa la tua fast pai ta fa batu iai. La teu sau ninga. O fa mauni o Australia la tali malo le sta mel sanga di porolangi le ka piliki. O le ta mel sanga sa mo moangi e fai America makanata le roa fe mare fo lima pe tai. O ofa sa to e fa u tua ono atunga lunga I tuta tupe. O ne yailo le ai ave ya frania tali malo ai pe tai. Sa fa ia foi fai unga le atunu e fa u mai tua. Ma solo yailo le tino e pule le ka piliki le ta mel sanga e fora sta mel sanga fo. E tiki awe a wine. Ma wo fo ina nei le ka piliki fa va malo I le ya Australia tali malo ai. Ili ta mel sanga le roa fe mare ruf. Rondo ba au ta alo ari mata mai tai. A pe ma le vanga ta alo ngaliki no fo pa ta vale. Ta fari ai le te fodo le ka piliki Australia Pete Valandi. O le fai unga o ta o tele mo ta longa mo ye fai roi foi. O niso ta longa o ta mel sanga le faia. Pa pone kini. Ya martato tala mulimorio se fai unga le rumana o tala ni la kapili ke suyo le tosa mo Stefano uto I kamanu o to tolo ye nei. A ta penar kala pulike le bulldog si mo sana to tom fainga mo le toso ina mai ole tamata alo manika la pole West Tigers. Li bjai le ruminga Sydney Morning Herald o le tau le lusu fatau sanga o til se tolanga fast e Canterbury. Ina wo mai asala to foru tanga masuyo le kala pule to mai nei. Sala ngai uto I kamanu I se vai ngola na pe ngai ngai ave ma tama sa loto ni loa fe maru fulima ina wole fi filiero lo kapili ke New South Wales te o jamru sanga pastete o fa maro se le Tigers I se tulanga le maruia o ia na tu e mau uto I kamanu ia le valse la ulima swa pe tala I tau sanga pe fa no foi le Tigers ai o sa fa inga I se so tanga e fa ono sifia in Melbourne Storms ai bole Bulldogs ele o loa le terminei ia tala nal ne yaso maria la fa fonga mai ala tuno fa mo le more ia lo fo le slesi tau se file mo